ustedes porque para el cortés de Fran. Teresa y te comerá. Necesitarás una urgentemente y vosotros discutidlo. Mas está más o menos por discutir e chegar a un acordo. As fantasmas agora só estou En la sala, ou pago desaloxar. Chamo a declarar a Sir Simon de Canterville. Boa veña, señor presidente. Duérmase, reina mía. Non vai a ser que a xente se vai a ir. Xa vos dixemos todo, así que marchamos camiñando. Mestre Estiao,